Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Прашањето како ќе постапи председателот Ѓорги Иванов ако мандатарот Никола Груевски не успее да обезбеди мнозинство во собранието за избор на нова влада станува се порелевантно со истекувањето на рокот од 20 дена. Според Уставот, Груевски може заклучно со недела 29 јануари да достави до парламентот предлог состав и предлог програма за работа на нова влада. Што ако не успее? Кому треба Иванов да му го додели мандатот? Што пишува во Уставот? Какво е телеолошкото толкување на членот 90 од Уставот? Каква е досегашната пракса? Например, анализата на постизборието во 2014 и 2011 година покажува дека Иванов му го доверува мандатот на Груевски откако веќе било јасно декларирано мнозинство на ВМРО ДПМН и ДУИ во парламентот. Овој пат не беше така. За сите дилеми поврзани со прашањето за мандатот, вечерва во 360 степени ќе разговараме со универзитетските професори по право Земри Елези и Беким Кадриу и магистерот по уставно право Драган Алчинов. И вечерва кон крајот на емисијата ќе ви понудиме нова саботажа. Ве поканувам да бидете на Алсат, дебатата почнува по паузата. Се враќаме назад, ја гледате емисијата 360 степени. Вечерва мои ваши гости се универзитетскиот професор по уставно право Земри Елези од Универзитетот на Југоисточна Европа. Благодарам што сте со нас. Фала на поканата. Беким Кадриу, исто така универзитетски професор од Државниот Тетовски универзитет, професор по правни науки. Благодарам што ја прифативте поканата. И магистерот по уставно право Драган Алчинов. Благодарам и за вас што сте со нас. Добро вечер и чест ми е да бидам со вас. Ќе почнем малку од назад, па ќе се движиме кон она што во моментот е можеби најинтересно прашање. Професоре Елези, за вас првото прашање. Дали Иванов постапи правилно кога му го довери мандатот на Никола Груевски? Прашањето, pyetja nuk është e mprapsh, por është tamam e qelluar. Nga gjithë kjo që tash krijohet një mjegulli rreth çështjes së formimit të qeverisë dhe pozicionit të kryetarit të shtetit, konkretisht Gjorgje Ivanovit, dhe duke u bazuar në dispozitën kushtetuese për formimin e qeverisë, përkatësisht nenit 90 të Kushtetutës, dhe nga ajo që ju vetë dhe e cekët interpretimi teleologjik ose interpretimi qëllimor i dispozitës kushtetuese të nenit 90, këtu kryetari i shtetit veproi gabim, nuk veproi në mënyrë të drejtë dhe nuk u bazuar në frymën qëllim mirëse të nenit 90 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Për arsye se Neni 90 nuk gërkon shumicë të deputetëve të partisë që kanë dalë nga procesi zgjedhor, por Neni 90 kërkon shumicë të deputetëve në parlament, në kuvend. Некој има најголем број, некој има релативно Некој е победник на избори, туку тој или тие, gjëgjësisht ato, ai ose ato, parti politike ose parti, që dhe të sigurojnë ose që dhe të kenë shumicën në kuvendin e Republikës Maqedonisë, që kjo është shumica në kuvend, në rast se zbërthehet qëllimi teleologjik i këtij dispozite, ka të bëne me formimin e qeverisë, a për formimin e qeverisë duhet shumicë absolute 61 deputet në Parlamentin А Maqedonisë. што требаше Иванов да направи за да се увери дека има некој мнозинство? Иванов, односно, ја не зборувам за Иванов, зборувам за председателот на државата, како уставна институција, тој може да биде Иванов на својот секојдневен живот, por si kryetari i shtetit, si institucion kushtetues, ai, përveç se kushtetuta e obligon brenda 10 ditëve nga dita e konstituimit të parlamentit, dhe brenda 10 ditëve, ajde duhet t'ja besoj, është i obliguar t'ja besoj mandatin kandidatit të një partije ose të disa partive të cilët kanë shumicë parlamentare, kanë shumicë në kuvend.
Dhe tash këtu është edhe gjithë ajo mprapshtësia e çështjes që ne tash kemi probleme. Nga vetë fakti se asnjëna prej partive politike, qoftë VMRO-ja, edhe pse ishte fituese në zgjedhje, por nuk ka shumicë kuvend, as LSDM-ja, që nuk ka shumicë kuvendet, dhe as BDI-ja dhe gjithë bashku bloku i partive politike shqiptare nuk kanë shumicë kuvend, atëherës afati nga interpretimi logjik, tash interpretimi logjik i nenit 90, nga aspekti i qasjes pozitive ose konstruktive, pra kemi interpretim logjik, por me qasje pozitive, konstruktive, se si të bëhet, ajo me qasje negative, destruktive, se si mos bëhet, se disa japin tash negativ, interpretim, duhet shkohet në interpretimin pozitiv, ajtë duheshte që të linte afat gjithë partive politike, të tre bloqeve, që mbrenda këtij afati dhe ditor, të deklarohen, të bëjnë lëvizjet, të thiri, të ftoj lideret e partive, kush me ken dhe kush ka sigurisë dhe të krijoj shumicë parlamentare. Dhe këtu është edhe handikepi edhe në opinion, edhe në media, por edhe të shumë analistë, po edhe ekspert ndryshëm, që thonë se pse Zoran Zaevi heshtën ndaj deklaratës së përbashkët politike të partive politike shqiptare. Ai do të heshte, sepse ai nuk është në lojë. Sepse mandati e dhënë liderit të BDI. Veç këtu ta shosi, të mbaroj. I është dhënë Nikola Gruevski. Tash ku është arsye që të deklarohet Zaevi? Sikur t'ishte lënë mandati tash, që brenda këtyre 10 ditëve të gjithë të deklarohen, atëherë do duheshte edhe Zaevi, edhe Nikola Gruevski, edhe Ali Ahmeti të deklarohen që paraprakisht t'i harmonizojnë qëndrimet dhe pastaj të vendosë me listë. Ne i kemi 61 dhe ati dhe të hipshe mandati. Dhe nuk do të kishe dilema tash a shkohet në dytin, në tretën, në katër. Do të mbylleshte brenda atyre 10 ditëve. Pra kjo është interpretimi i nenit 90 të kushtetutës, nga interpretimi logjik. Teleologjik, qëllimor dhe interpretimi logjik. Dhe unë mendoj se këtu është bërë gabim, që në start, që nuk do të thote se ajo mos mund të përmirësohet ma ndaj tash në veprimet e matotjeshme. Profesore Кадрие, кое е вашият став? Дали сте на ова линија или може би имате друго толкување на ситуацијата? Се уште сме на почетокот. Дали Иванов правилно постапи кога на Груевски му го додели мандат? Do të thënë, mendoj që jemi në të njëjtën linjë me profesorin të rezonimit, të mendimit. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, kur parasheh formimin e qeverisë dhe besimin e mandatit nga ana e presidentit, nuk flet për parti ose koalicion që ka më shumë deputet, por për parti ose koalicion që ka shumicë, që nënkupton shumicë parlamentare, që nënkupton 61 deputet. Dhe gjithë pika kritike në gjithë këtë situatë, edhe tani, po edhe më vonë, do t'jetë formimi i shumicës parlamentare. Kur keni të formuar shumicë parlamentare, shumë gjëra janë më të qarta. Madje edhe presidenti Ivanov në atë rast nuk do të ketë hapësirë për të bërë interpretime të ndryshme të kushtetutës, interpretime të një anshme, gjë që e bën tani, për shkak se atëherë do t'i ketë duart e lidhura dhe do t'jeti detyruar që a besoj mandatin subjektit, pra partisë ose koalicioni që ka shumicë parlamentare. Dhe jo të sekët në hyrjen e juaj, se edhe në 2011-ën, edhe në 2014-ën, ka pasur shumicë të formuar parlamentare dhe ajo funksionon në atë formë që shumica parlamentare e zgjedh kryetarin e kuvendit dhe kryetari i kuvendit në një afat 5 ditor prafërsisht e informon presidentin e shtetit se shumicë parlamentare ka dhe presidenti i shtetit ja beson mandatin asaj shumice parlamentare, pra në rastin konkret do t'jetë koalicion. Што требаше сега Иванов да направи? Дали во уставниот рок од 10 дена по конституирањето на парламентот требаше да иницира консултации со политичките партии пред да го додели мандатот? Mendoj që po. Tani ne mund të në një mënyrë ta arsyetojmë presidentin me faktin që ai ka një afat kushtetues.
Dhe tani mund të supozojmë se afati kushtetues ati i bën presion dhe nëse në kuvend nuk ka shumicë parlamentare të formuar, ai në përfundim të afatit nuk ka zgjidhje tjetër përveç që t'ja besoj mandatin partisë që ka fituar zgjedhjet, por ende nuk ka shumicë. Pra mund të amnestojmë në këtë, mirë po megjithatë, mendimi im është që presidenti do e mos pas mbajtjes së mbledhjes konstitutive të krijoj kontakte me subjektet politike, të krijoj kontakte dhe në ato kontakte të shohë se kush mund të siguroj 61 deputet dhe ati personi pa marrë parasysh se nga cila parti politike vjen. Gjithë është momenti kritik sigurimi i shumicës parlamentare, pra 61 deputet. Dhe për këtë arsye, shihni tani situatën që edhe profesori e ceku në përfundim të shqjellimit të tij të kësaj dileme, Kushtetuta e Republikës Maqedonisë nuk parasheh afatet shtesë se kujt do t'i besohet për herën e dytë mandati, dhe për herën e tretë, që nga disa supozohet se është një zbrastir juridike, që mund të interpretohet si e tillë, sidoqoftë, pra interpretimi logjik i dispozitës kushtetuese është që presidenti i shtetit qysh në fillim duhet të sigurojë. Prandaj e ka këtë kompetencë presidenti, nuk është vetëm kompetenca formale që ai vetëm ta besoj mandatin dikujt dhe ai ta kthejë dhe ky tani të vendosi se kujt do t'ja besoj për së dyti. Jo, do të thënë ai ka kompetencë që të vlerësoj se kush sigurisht do të formoj shumicë parlamentare dhe do të ketë mundësi të zgjedhë qeveri. Prandaj edhe nuk ka për mundësi të dytë dhe të tretë, për shkak se supozohet se qysh herën e parë presidenti do të konstatoj në gjendje të caktuar dhe do të besoj mandatin subjekti që ka siguruar shumicë parlamentare. Да разбирам. Алчинов, кој е вашиот став во однос на ово почетно прашање? Така, се согласувам со повозрастните и поискусните колеги. Се согласувам дека станува збор за изопачено толкување на уставот во партиски цели, во партиски потреби. Јас би се вратил еден чекор наназад, само за момент. Уставот, како највисок правно-политички акт на државата, постои за да ја заустави власт. Оттаму веројатно и доаѓа генезата на зборот. Устав од заустави, односно ограничување или лимитирање на власта на тој начин што ќе регулира. Значи, сите други гранки на правото, не знам, кривично или деловно, финансово право и така натаму, се занимаваат со регулација на животот на граѓаните, на физичките и на правните лица. Само уставното право се занимава со регулација на власта. Затоа што власта која што не е регулирана, односно апсолутната власт, апсолутно корумпира. И затоа основната цел на уставот не е да го регулира однесувањето на граѓаните, колку е што да го регулира остварувањето на власт и на тој начин власта да ја ограничи. Затоа што власта која што не е ограничена станува опасна за најфундаменталните човекови права и слободи. За жал во Македонија имаме една, како што и колегите веќе рекоа, изопачено толкување на Уставот на Република Македонија, каде што Уставот не само во овој случај, туку и во неколку други случаи, за жал, Уставот се толкува на штета на граѓаните, а во корист на власта, односно во корист на само една или две политички партии. Во однос на периодот за формирање на власт, членот 90 определува дводелна процедура, ако смеам така да ја наречам, со два рока. Едниот рок е 10 дена, другиот рок е 20 дена. Во првиот рок од 10 дена за некој воопшто да се квалификува да стане мандатар за формирање на влада, тој или таа уште во старт треба да обезбеди мнозинство. Уставот зборува за мнозинство, некако што некои квази експерти сакаат да речат најголем број освоени пратеници. Не стои така во Уставот. Уставот вели дека се бара мнозинство во рокот од 10 дена за некој воопшто и да може да стане мандатар и да преговара за влада. А во другиот рок од 20 дена, овој мандатар кој што веќе еднаш добил конфирмација од мнозинството пратеници во собранието, треба да подготви програма и состав на идната влада и повторпат да добие поддршка од собранието. Да се разбереме, не мора во тој рок од 20 дена да ја потврди поддршката во собранието.
обврската е да му достави на собранието предлог состав и предлог програма во тој рок од 20 дена. Така и потоа собранието треба потоа има ги друг изгласа. рок, да, сакам да деловнички. кажам дека овде има Да. треба да добие во два наврати треба да добие конфирмација, односно поддршка Така. од мнозинство во собранието. Во моментов мнозинство не е 51, мнозинство не е ни 49, мнозинство е најмалку 61 пратеник во собранието на Република Македонија. Од друга страна, се шпекулира многу пати со победник и со поразен на изборите. Уставот такви категории не содржи. Ни зборот победник, ја повикувам јавноста, да го прочитаат уставот, уставот е јавно достапен. Документ никаде не се спомнува ни терминот победник, ни терминот поразен. Уставот не оперира со тие бројки и ние, ни јавноста, ниту пак најмалку пак стручната научната јавност треба да се дозволи да шпекулира со термини како победник и поразен на изборите. Една проста причина е тоа што Уставот не се занимава со тоа кој добил најмногу гласови на изборите од граѓаните, ниту пак се занимава со тоа, дури не се занимава ни со тоа која партија освоила најмногу пратенички места во собранието. Затоа што, на крајот на криштата, многу пати не се повикуваме на членот 90 и со право се повикуваме на членот 90 од Уставот, затоа што тој член ја регулира процедурата за овие два рока, нели, за формирање на влада. Меѓутоа, да се вратиме малку наназад во Уставот, во членот 62, кој што вели дека пратеникот ги представува граѓаните и дека пратеникот одлучува согласно своето уверување. Значи, пратеникот не ја представува партијата. Мандатот припаѓа на пратеникот, мандатот не припаѓа на една партија. Дури во случај кога имате, еве да речеме, дека некоја партија освоила мнозинство на изборите, дека има најмалку 61 пратеник. Што доколку тие 61 пратеник не се согласуваат со програмата или со составот на владата? Дали тогаш ќе се формира влада? Се разбира, одговорот е дека не. Затоа погрешно е и за жал некои наши колеги од областа на уставното право се дозволија да ја манипулираат јавноста и да станат партиски извршители. Добро, се надам дека овој почеток е интригантен за публиката, да остане да не следи. Ќе направиме уште една пауза, потоа за сите можни сценарии кои што се плетат деновиве, што следно, што откако еве ова веќе се случи. Ви благодарам за сега, ве поканувам да останете на Алсат. Во 360 степени ја продолжуваме дебатата. Вечерва разговараме за членот 90 од Уставот и начинот на кој што тој ги дефинира термините и другите услови за составување влада. Во студиото се тројца правни експерти. Меѓу нив и професорот Земри Елези од Штуловиот универзитет. Професоре Елези, сега откако се случи сето ова што се случи, имаме оваа ситуација, до момент додека снимаме, мандатарот Груевски нема доставено до собранието ниту предлог состав, ниту предлог програма, што би не водило кон заклучокот дека за сега веројатно комплициран е тој процес на преговори, тешко му оди во обезбедувањето мнозинство, па се плетат разноразни приказни, меѓу другото дека е возможно Груевски самиот да реши и во преостанатите 2 дена од овој уставен рок од 20 дена, самиот да го даде мандатот на друг представник од неговата партија, например на Никола Поповски, за тој да се обиде да направи мнозинство. Дали е тоа правно издржана ситуација? Gjithë kjo që ndodhin këto 2-3 vitet e fundit, që s'paku barëm është publike dhe është opinion nga kjo, gjithë shka mund të ndodhe. Por ne jemi këtu të flasim në emër kushtetutës dhe në basa asaj që parashek kushtetuta. Çdo veprim i asaj është jo kushtetuese dhe nuk është funksionale dhe nuk mund të pranohet si e tillë. Nikola Gruevski njëherë s'ka të drejtë të mirët me mandatin, edhe pse është lideri një partie. Ajo është ekskluzivisht eksplicite e drejtë e kryetarit të shtetit. Në rastin Nikola Gruevski dhe vëmëro dëmëpërne, në rastin konkret, që zhvillon bisedat, ditën e diell në ora 24 mramje, nuk arrin thërmoj qeverin, atërës mandati i kthehet përsëri kryetarit shtetit, dhe ajnë me fuqi të kushtetutës dhe duhet mandatin që adërzoj partisë së ditë për nga numri, respektivisht liderit të
ЛСДМ-с Зоран Заевит, осе Чекайте, кандидат... сега ова и го извлекувате од логиката како Ја, постапи Уставот. сега. Сега си дојдеме во логиката. Значи, tot se tash ajde duhet rrasës mund ta bëj qeverin e humb të drejtën, edhe ai s'ka më të mirët me çështjen e problematikës së zgjedhjes së formimit të qeverisë. Не може да му го даде на попоски мандат. Në во никој случај. Nas një farmoni riq. Çka do të ndodh? Në rast se kryetari i shtetit, tash nga interpretimi logjik i kushtetutës, atë që tha kolegu Bekim, se e amnestojmë kryetarin, që ka dhënë mandatin partisë fituese në zgjedhje, po jo të kërkon shumicën në parlament, e amnestojmë, ja ka dhënë në afat prej 20 ditëve ai nuk ka mund ta bëj qeverin, tash ajo si pas interpretimit logjik të kësaj dispozite e obligon përsëri kryetarin e shtetit që mandatin t'ja partisë së ditë. Në rast se nuk vepron në këtë mënyrë që mandatin t'ja dorëzojë partisë së ditë, me qenë se e para fituese në zgjedhje nuk arriti ta bëj, dhe tash duhet t'jape partisë së ditë, në rast se nuk ja e partisë së ditë dhe ja kthen mandatin përsëri që Nikola Gruevski t'i jap dikujt, ose ai personalisht t'japi një kandidati tjetër, do të thotë se këtu ka koalizion vetë në zbatim të kushtetutës kryetarit të shtetit. Ai e hudh atëherë të parën. Më thënë, gabimin e parë që ka bë, tash e shtelen me të ditin. Gabimin e vetë, prej gabimi në gabim e shkon. Prandej, tu kushtetuta është shumë e qartë. Në bas kësaj praktike, që e tash vepron Gjorgji Ivanovi, nga pamundësia që partia e parë fituese, në rasti konkret mandatori Nikola Gruevski, nuk arriti me 20 vite të bëj qeverin, formoj qeverin, respektivisht formoj shumicën në parlament, atërës i hipet mandati partisë së ditë. Kjo është me kushtetut dhe kjo s'mut lëvize. Çdo veprim gjarsaj, kemi shkelje kushtetute dhe është jo kushtetuse dhe shkelet parimi më elementar i kushtetshmërisë brenda shtetit. Më thënë, tu kemi anari juridik atërës. Dhe ajde duhet t'jape mandatin partisë së ditë. Partia e ditë, kandidati i partisë së ditë, do të zhvillon e biseda me partit qera të blokut politik shqiptar, dhe ajme brenda 20 ditëve, rase mund të arrije që të formohet qeveria, atëherës dhe të shkojnë në kuvend. Përndryshe, opcioni që tash, kryetari i shtetit, që jap mandatin përsëri partisë që ka pasur njëherë, ajo është demode, ajo është jo kushtetuese dhe unë nuk besoj se ka dhe një shtet në botë me kushtetutën e saj që këtë mënyrë e rregullon. A dhe jetë presedan i paparaparë, dhe tjetë një gaf i mëth që ta bëni kryetari i shtetit. Добро, јас сепак ќе се вратам на ова моево поидовно прашање во овој втор дел, професоре Кадрију. Дали е пренослив мандатот? Дали Груевски, кој што го доби мандатот, има право да го пренесе на друг представник од својата партија во рамките на овој уставен рок од 20 дена, бидејќи велам се слушаат и такви приказни? Do shtat mund ta lidhe me trashëgimi dikujt. Dispozita kushtetuese është e qartë, mandatin për të formuar qeveri e presidenti i shtetit. S'ka asnjë dilemë tjetër. Nëse mandatari që momentalisht e ka mandatin për të formuar qeveri nuk arrin në afatin kushtetues të formojë qeveri, pra të krijojë shumicë për të mbështetur qeverinë në kuvend, duhet ta kthejë mandatin prapë. Pikë. Dhe përsëri kthehet topi te kryetari i shtetit, i cili përsëri e ka kompetencën kryesore për të besuar mandatin subjekti që ka siguruar shumicë parlamentare. Dhe unë theksoj të gjithë këto interpretime tani të ndryshme se a mund të bëhet kjo ose ajo, të gjithë janë rezultat i shkeljes së kushtetutës nga ana e presidentit shtetit që është në fillim. Se ai nuk insistonte që besoj mandatin ati që ka siguruar shumicë, por e besoj mandatin ati që nuk ka shumicë në kuvend, por rastësisht ka një numër të caktuar të deputetëve. Dhe këtu është momenti kritik ku është bërë shkelje, nga e cila tani është vështirë të kthehemi në një gjendje normale, një gjendje të zakonshme. Tani, mandati nga ana e mandatarit nëse kthehet, presidenti i shtetit përsëri do duhet t'ja besoj mandatin dikujt tjetër. Dhe tani parashtrohet pyetja kujt.
nëse pohojmë që ai ja ka besuar mandatin një partie që ka më shumë deputet dhe mandatari nga ajo parti nuk siguron shumicë parlamentare, atëherë sipas të njëjtës logjike që kryetari e imponon, duhet t'ja besoj mandatin partisë tjetër me radhë, por jo në bazë të dispozitës shprehimore expressis verbis të kushtetutës, por sipas logjikës të vetë presidentit që ai vetë e krijon. Asnjë presedani. Dhe kjo është rezultat pikërisht i asaj se ai fillimisht e shkel kushtetutën. Dhe unë përsëri do kthehem te afati që e ka presidenti i shtetit për të besuar mandatin. Pas mbledhjes konstitutive, presidenti i shtetit ka afat të caktuar 10 ditor për ta besuar mandatin. Dhe ai pret dhe ditën e caktuar e jep mandatin. Unë pohoj që presidenti i shtetit do ishte më mirë të pritte formimin e shumicës parlamentare, pa marrë parasysh a dë ishte në suaza të afatit ose jo, të pritte formimin e shumicës parlamentare dhe pastaj ta besonte mandatin. Se shkelja e afatit, në thojza shkelja e afatit, nuk do ishte rezultat i mos ushtrimit të funksionit të presidentit, por do ishte rezultat i faktit që subjektet politike nuk kanë arritur shumicë parlamentare, se besimi i mandatit nga ana e presidentit bëhet nën kusht të ekzistimit të shumicës parlamentare. Dhe nëse shumicë parlamentare nuk ka, presidenti nuk mund ta besojë mandatin. Dhe tani presidenti fatkeqësisht bën shkelje në fillim dhe a beson mandatit njërës partije e cila tani nëse në përfundim të afatit nuk siguron shumicë parlamentare, do duhet të kalojë te partia tjetër, por përsëris sipas logjikës që presidenti vetë e imponon. Dhe nuk është dispozit expressis verbis e kushtetutës, por është interpretim i tij. Por nëse këtë interpretim ai tani nuk e respekton përsëri, do e thënë ai vjen në kundërshtim me vetveten, contradictio in adjecto, themi ne. Edhe diçka do të përsëris. Në çdo moment, edhe tani, pra, gjithmonë është në lojë formimi i shumicës parlamentare. Dhe nëse në bllokun Maqedonas kemi 2 parti politike, unë e shoh shumë të rëndësishëm rolin e partive politike shqiptare. Partitë politike shqiptare dojnë mos të luajnë një rol konstruktiv dhe të insistojnë me çdo kusht të formohet një shumicë parlamentare, pa marrë parasysh me cilën parti politike. Dhe në momentin kur formoni ju një shumicë parlamentare, gjithçka është lehtë. Në atë moment ju ja lidhni duart kryetarit shtetit, presidentit, i cili nuk do të ketë asnjë alternativë të interpretimeve të ndryshme të kushtetutës, interpretime të një anshme, por do të jetë i detyruar që ja besojë mandatin subjektit që ka siguruar shumicë parlamentare në kuvend. Може би моите прашања наликуваат како направен аналфабет. Имам некои познавања од право, но се обидувам да ги поставам прашањата кои што се вртат во јавноста, што во медиумите, што ете вака во некакви други разговори, за да ги расчистиме овие дилеми. Па во таа смисла имам уште едно прашање за вас. Може ли Иванов да се води по некаква логика, следејќи ги пораките кои што стигнуваат од ДУИ, дека може би и би правеле влада ако со ВМРО ДПМН, ако во неа не се лица осомничени од СЈО во дела кои што ги води оваа институција. Mendoj se kryetari na па на тој начин да ја даде на представник на партијата на ВМРО ДПМН кој што ете засега не е засегнат од тие предмети. Васко, presidenti i shtetit nuk mund ta besojë mandatin duke shikuar ëndra. Do të thënë presidenti i shtetit duhet të jetë i sigurt se një subjekt politik ka siguruar shumicë parlamentare. Dhe jo të futet në spekulime të ndryshme se çka do bëhej nëse diçka do të ndodhte dhe ashtu me radhë. Do të thënë presidenti i shtetit ka obligim të konstatoj formimin e shumicës parlamentare dhe në kuvend dhe që besoj mandatin subjektit që ka siguruar shumicë parlamentare. Çdo gjë jashtë kësaj, dhe për mua do të ishte shkelje e kushtetutës. Por tani kur flasim për presidentin në fjalë, nuk përjashtroj asnjë mundësi. Може само колегата Алчинов, па ќе се вратиме кај вас. Што мислите вие околу овој комплекс прашања што сега го отвараме околу евентуалната преносливост на мандатот во рамките на една иста партија во овој уставен рок од 20 дена? Значи, конкретно да одговорам на вашето првично прашање, дали може да му се
предаде мандатот на некој друг мандатар во овој рок, сега до 29 јануари, одговорот е не, затоа што мандатот станува индивидуален. Му се дава на еден мандатар, не се дава на една политичка партија. Би се надоврзал на она што колегата Бекем пред малку го зборуваше, дека членот 90 регулира дека председателот на Република Македонија има должност да го довери мандатот. Овде не станува збор за негово право или за негова желба или како му кажала гатачката. Тој е должен да го довери мандатот на оној кандидат кој што може да обезбеди владеачко мнозинство. Станува збор за должност на председателот. Во смисла на тоа, што доколку, еве сега хипотетички да разговараме, поминува 29 јануари, мандатарот Груевски не успева да собере мнозинство. А некои други партии, да речеме, создаваат коалиција со доволно број на пратенички мандати да формираат влада. Во тој случај председателот на Републиката е должен да го даде мандатот. Овие кои што ќе се соберат сега, еве, ако ми дозволите да шпекулирам, СДСМ заедно со албанските партии, ДУИ-ДП, БЕСА и Алијанса за албанците, хипотетички повторно, нели? Тие можат да побараат од председателот Иванов и негова должност е да го даде мандатот на кандидатот кој што ќе го предложат овие легислативни партии. Алчинов, да, поведете. Само малку една интервенција тука. Весло, слушај сега. Oshkriju katrahur e interpretimit kushtetues këtë periudhë kohore që dalin dilema, trilema, 15 lema. Dhe çdo kush e merr të drejtën ta interpreton kushtetutën dhe nga këndvështrimi dhe nga prizma e anësisë partijake. Fatkeqësisht kemi edhe profesor të drejtës kushtetuese. Unë nuk duhet mirëm sot me hamendje çka mund ndodhë. Ne duhet të fokusohen se çka kushtetuta garanton dhe si duhet veprohet me kushtetutë. Nuk ka të drejtën, kolegu e tha mirë, nuk ka kryetari i shtetit, nuk ka këtu të drejtë, nuk ka autorizim. Ja mërë këti, për jap këti kandidati. Sepse ki që e kishte së mundi, për të qap këti tjetër nga një parti. Këtë ka rëpsisht të ndaluar me kushtetutë. Atë të drejtë e ka pasur kryetari, brenda obligimi që e ka brenda 10 ditëve, a e ka pasur atë të drejtë. Si i autorizuar i kushtetutës, atë të drejtë e ka pasur që t'ja jap, aja atërës duhet të mendone se kujtë të jap. A t'jap Nikola Popovskit, a t'japi Nikola Gruevskit, a t'japi dikuj tjetër. Aja ka absorbu atë me dhënjën e mandatit. Nikola Gruevskit, këtu mbillet, më e drejtë e ti nuk ka, dhe pritet 20 ditëshi. Renda këtire, basin, djersa mrenda këtire 20 ditësh, aj nuk e ka. Formu shumicë parlamentare, kthehet mandati dhe mbillet ajo çështje. Nuk ka më asnjë të drejtë, por ka obligim kryetari i shtetit që të kthehet përsëri në njëjtën parti. Obligimi i tij është tash shkuet tek partia e ditë. Për arsye sepse atë praktik e ka vendosur vetë me rastin e parë. Ka shku tek partitë fituese. Fitusja që ka fitus dje dhe shka shumicë, ja zhdon mandatit, tash vin fitusja që ka më pak deputet, për ma shumë se tjerët, që s'ka shumicë të jipet mandati dhe ajo. Kjo është praktik. Praktik kushtetuese, praktik parlamentare dhe këtu nuk mund të lëdhë televize. Вашиот колега Кадриу рече дека веројатно најдобар можеби начин за да се декларира мнозинство е да се продолжи конститутивната седница на собранието и да се избере председател на собранието. Тогаш ќе имаме јасно декларирано мнозинство во собранието. И тогаш Иванов да го додели мандатот. Дали таа логика за вас држи? Контраверзна. Зошто? Kontraverzna. Nga arsye se më është dhënë mandati. Është dhënë mandati, këtu është kushtetut, këtu ka afat. Këte mund është ta bënë në fillim. Të lejonte që... Profesor Borullache, како сега да излеземе од оваа ситуација? Види, нема што да излеземе, имаме излез. Имаме излез.
ќе му возможиме на втората партија. Ама може и тој да не формира. Не можеме да претпоставиме ми сега дали може или не може. Дај му шанца. Да ти апиш на дрейтен. Но каташ, ту буот аля машкелиот. Значи, ако тргнал Иванов по овој пат, треба да продолжи по истиот. Го даде на првиот, ако не направи тој влада, треба на вториот. Таш емин процес. Таш емин ман процес. Таш емин процес. Трвање с мандатит. Габиме обој, че га конституими и парламентит. Не ве алад дали проблеме матуче. Ме конституими на парламентит. Ме зеден кретар парламентит. Ту кан джокера, партит политике, понудот фляс пар партит политике, фляс пар кушетутер. Кан джокера, тандришен, се си мунд вин там манипулен. Kush e thirr parlamentin, a do ta thirrë Trajko Varjanovski, a zgjedhet kryetari, a e luan ki rolin e kryetarit, ati ka shumë dilema dhe trilema. Por në momentin më tashim në proces, s'ka çka pretaj. Do thotë të presë që ministri Nandin, edhe ki se ne bone, e pa hajt tash ta konseku vendin, kush ta formon shumë se s'ka, ajo është dalje nga procesi. Në bazë të kushtetutës, ai duhet shkone tash me Ministrin Nandin, rasti Nikola Gruevski arrin me BDI-n, 61 deputet, shkojnë në parlament, fillon seanca parlamentare, zgjidhet kryetari i parlamentit, formohet qeveria dhe shkon. Ајде, вклучете се во дебатата. Алчина? Так. Добро, значи дека постои таква можност председателот Иванов да од кога Груевски ќе го врати мандатот назад, да го додели во рок од 10 дена мандатот на втората партија, затоа што веќе така почнал, како што кажате професоре, така започнал, така нека ја тера работата, макар што верувам се согласуваме сите дека излегува од рамките на уставот. За жал, кога излегувате од рамките на правото, кога излегувате од рамките на законот, влегувате во рамките на беззаконието. Ако не владае правото, ќе владае беззаконието, односно анархијата. И ние сме некако навикнати на тоа. Ние водиме насилничка демократија, ние броиме гласови, броиме колку луѓе излегле на гласање, колку луѓе биле на протести и така натаму, и на митинзи, нели? За жал така се интерпретира кај нас демократите и така се интерпретира уставот од една позиција на сила. Јас сум на власт, јас сум моќниот, како јас ќе кажам, така и ќе биде. Значи да, се согласувам со вас, така тргнало, дали така треба да продолжи, не сум сигурен. Идеално би било кога партиите, сега немам информации од позади сцената што се случува меѓу лидерите на политичките партии, дали е договорено некакво мнозинство, меѓутоа доколку други партии имаат владеачко мнозинство, имаат право од председателот на Република Македонија да побара да им се даде мандатот, а председателот на Републиката по уставот, по член 90 е должен, тоа е негова обврска да го даде мандатот. Како ќе го декларираат мнозинството? Како ќе го декларираат мнозинството? Дури би отишол веројатно на варијанта со потписи, не знам. Кој ќе собере 61 потписи? Не интервеним ту. Ju foli për një situatë tjetër tash. Në rast se Nikola Gruevski që ka mandatin, deri në 29-in nuk arrit kriju e shumicë parlamentare. E kthen mandatin. Kryetari i shtetit, nga ki moment, mandatit që ka kthi, dhe duhet që dërzoj partijës ditë, LSDM-s. Не мислите дека во... Кадале, практик шкон си е пара dhe e dita. Партија е диташ. Не мислите дека од понеделник почнува да течат нови 10 дена за Иванов да реши кому ќе му го даде мандатот? Може, ама не може. Ќе одиме на репетиција на уставниот члени на роковите, тогаш би требало логиката да биде дека од понеделник Иванов има нови 10 дена да реши кому ќе му го даде. Пред да го врати мандатот на ВМРО. Не, јас само ве прашувам дали бидејќи вие велите веднаш треба на вториот. Веднаш на втори. Тој во рокот тие 10 дена. Од 20. Тој 10 дена. Сега тука се работи за рокот на председателот. Добро. За доверба на мандат. За тоа ве прашувам. За тоа ве прашувам. 10 дена. Во рокот тие 10 дена. Тој сега ќе треба да му го довери на друг кандидат. Сега на кој кандидат? Било на кој? По логиката негова. Тој што му доверил на првата победничка партија на избори. Сега треба да му довери на втората победничка партија на изборите. Значи на СДС. Во никој случај, во рокови 10 дена, тој не може да го врати пак мандатот на првата партија. Тука не сме.
Не сме да го врати. Тој ќе бара да најде мнозинство од втората партија. Може да го врати От СДС. ако обезбеди мнозинство. Па нормално, па ќе се потрудит. Не е сега работа на председателот да обезбеди мнозинство. Работа и обврска е на тој што ќе го зема мандатот да обезбеди мнозинство. Немаше да се меша тука председател на државата. Повели Тезеев, ти го имаш мандатот, обезбеди мнозинство. Ајде, Во рокот 20 дена. Во рокот 20 дена. Да. Сето ово другото сега, што велиме ние сега, па да се вратат во собрание, па дајде да го избереме председателот на собрание. Да зедем кријатарен неку венет. А још, просеријаш чешеќете, кријатарен неку венет, може да та зедем, да го спремне. Откаде да има веше пред тази кријатарен неку венет. Но нели е тоа јасна декларација на мнозинска волја во парламентот? Кој ја има мнозинската волја во парламентот? Види, тоа е хипотетична работа сега. Ние можеме да дојдеме до таа ситуација. Како што статуна работите, може би ќе дојдеме до таа ситуација. Меѓутоа не е предмет за расправа вечерно. Добро. Професор Кадри. Unë do të theksoj se e kuptoj profesorin. Profesori flet për situata kur mandati nuk guxon, nëse njëherë i është dhënë një subjekti, duhet të pritet që ai subjekti skadoj mandati, afati i caktuar kushtetues, dhe nëse nuk siguron shumicë, ta kthej mandatin dhe pastaj mandati t'jepet dikujt tjetri. Natyrisht që mandati nuk mund t'jepet 2 herë në të njëjtën kohë, pra duhet të përfundoj afati kushtetues për njërin subjekt dhe të kaloj te tjetri. Dhe ne flasim tani për situatë se kujt duhet t'i kaloj mandati. Dhe unë përsëri them që kryetari gjithmonë do t'jetë i obliguar t'ja besoj mandatin subjektit që ka siguruar shumicë parlamentare, për shkak se praktikën që e krijon kryetari i shtetit, presidenti, se duhet të jep fillimisht mandatin partisë fituese dhe pastaj me radhë partisë së dytë dhe të tretë, në cilën thirret profesori. Kjo praktik nuk mund të shkojë në kundërshtim me dispozitën shprehimore të kushtetutës, e cila expressis verbis thot që mandatin e merr subjekti që ka siguruar shumicë. Dhe unë përsëris, nëse njëri subjekt, pa marrë parasysh kush është, në afatin e caktuar nuk siguron shumicë parlamentare dhe e kthen mandatin, ndërsa në anën tjetër në kuvend keni shumicë të formuar, dhe për këtë gjë Ivanov ka informata, Ivanov do t'jeti detyruar, pa marrë parasysh praktikës së tillë që e ka krijuar ai vetë, por dispozitën shprehimore të kushtetues nuk mund ta shkelë, e cila thotë se mandatin duhet ta merr ai që siguron shumicë parlamentare. Dhe mbajtja e mbledhjes konstitutive dhe çështja e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit mund të shkojë paralelisht me çështjen e mandatit, besimit, kompetencave të presidentit dhe mandatarit. Pra, kuvendi është i konstituar, mbledhja konstitutive nuk ka përfunduar. Në rendite është zgjedhja e komisionit për zgjedhje dhe emërime dhe zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Dhe unë përsëris, krijimi një shumice parlamentare në kuvend dhe zgjedhja e kryetarit të kuvendit, edhe deri tani kështu ka qenë, nënkupton formim të shumicës parlamentare dhe nga praktika kuvendare. Kryetari i zgjedhur i kuvendit në afat 5 ditor e informon presidentin e shtetit se ka shumicë parlamentare dhe presidenti i shtetit do të jetë i lidhur që t'ja besoj mandatin subjekti që ka siguruar shumicë parlamentare. Dhe kjo gjë nuk mund nga kjo të dilni, për shkak se kjo është dispozit shprehimore e kushtetutës. Pa marrë parasysh ju si e interpretoni dhe çfarë praktike kushtetuese krijoni, nuk mund ju me një praktik të caktuar të shkelni dispozitën shprehimore e cila thotë se mandatin do e mos ta merr subjekti që ka siguruar shumicë. Dhe krijimi i shumicës mund të ndodhë në çdo kohë. Не, 2014 не е избран председател на собранието пред да се врачи мандатот. Туку има со координирани соопштенија на ВМРО и ДУИ е декларирана волја да се прави влада, па мандатот му е даден на Груевски. Një pyetje hipotetike, Bekim. Nuk arrin të formoj qeveri mandatari i VMRO dhe PMS. 29 nuk arrin. Ja kthen mandatin kryetarit të shtetit. Në bazë kësaj logjike që i thoni ju. Mandatin e ka kryetari i shtetit. Brenda atin e 10 ditëve, tash, mblidhet kuvendi,
Dhe ВМРО-ja me BDI-n e zgjedhin kryetarin e parlamentit. Logjika juaj që thoni. A? Pajtuar e gjerë këtu. Sa rritit bëjë qeveri shumit parlamentare, mandatin që e ka Nikola Gruevski, dhe tash i dërzohet mandati, i rikthehet prap kryetarit të shtetit, dhe brenda këtine dhe ditve, s'ka lidhje kryetari shtetit me kuvendin. Trajko Veljanovski e thirë kuvendit, se ashtu e ka bo, ata praktikën që e ka bo, dhe mlidhen dhe ВМРО-ja dhe BDI-ja zgjedhin kryetarin e parlamentit. Dobro, и нели е тоа телеолошкото толкување на членот 90? Има мнозинство во парламентот во таква ситуација. Не е како во Косово. Ова што го кажува Беким, тоа важи за уставот на Република Косово. Тамо се условува изборот на председател на собрание. Тука кај не председател на собрание. Не, нема такво директно условување. Чекај. Шумиц парламентаре. Згjedhja e kryetarit të kuvendit nën kupton shumic parlamentare se kryetari i kuvendit cilët zgjidhet me 61. Shumë e qartë është e çështja. Dhe tash, në rast se s'e arriti ta bëj shumicën parlamentare jashtë parlamentit, dhe në ndërkohë me datën e 10 ditëve, thirret parlamenti dhe BDI-ja dhe ВМРО-ja zgjedhin kryetarin e parlamentit. Dobro. Dhe tash, si pas saj logjike që ju e dëshmoni, atëherë kryetari i shtetit thash po urdhëno prap ВМРО-s e në BDI se ju e formon shumë. И според вас нема логика тоа? Чекај сега, па нема бе човек логика тоа. Нема тоа човек со логика. Значи се прекршува уставот. Ама целта на уставот е да се обезбеди мнозинство. Крај на краишта. Не мора тој вика бие се согласивме да биде председател на собрание. Не, само под предпоставка е ВМРО и ДУИ. Може би ќе биде друго мнозинство, кој што ќе избере спикер. Па ќе биде тоа јасна сугестија за Иванов дека има мнозинство. Секоја ваква интерпретација на уставот. Jo, kjo nuk është interpretim, profesor. Dispozita kushtetuese thotë shumicë parlamentare. Kur një shumicë parlamentare është e krijuar, shumica parlamentare është krijuar, kryetari i shtetit dojmos që ja besoj mandatin subjektit që ka siguruar shumicë parlamentare. Që kjo është ajo që shin huti. Kështu lloj interpretimesh. Fusin huti. Kjo nuk është interpretim, kjo është dispozitë shprehimore është. S'ka shprehimore, ne bisedojmë për mandatar. Ne bisedoj për mandatari i cili na fat kushtetues duhet të si ka garanton se ka kriju shumicë për të formuar qeverinë. Nuk arriti. Mandati detyrimisht duhet shkuar në partinë e ditë. Partia e ditë dhe duhet tash, ajo mund partia e ditë më një herë si e merr mandatin ta ketë siguruar shumicën. Ku e dibi ne se një morim drejtën? Ku e dibi mund më një herë partia e ditë ta sigurojë shumicën me partitë politike shqiptare dhe me BDI? Jo, nuk jam merr të drejtën se në momentin kur dikush ka formuar shumicë parlamentare, tjetër nuk mund të formojë shumicë parlamentare, se nuk mund parlament keni dy shumica parlamentare. Ајде, малку Алчинов да го слушнеме. Така, добре, јас ја гледам логиката и кај двајцата соговорници. Меѓутоа би сакал да поразговараме за едно друго прашање. Би било добро да го отвориме сега, можеби на кратко, зошто воопшто постои институцијата председател на Република Македонија. Председателот на Република Македонија постои како институција база во вакви ситуации. Тој треба да биде шеф на државата и уште нели го нарекуваме татко на нацијата. Баз затоа што во вакви ситуации тој треба да биде гласот на мудрост. За жал, председателот Иванов стана прислужник на неговата партија и слеп извршител на партиските диктати. Знаете што е контратеза на ова е? Дека ДУИ и СДСМ не го признаваат Иванов за председател. Ако ми дозволите да завршам. Значи, председателот на државата, сметам дека треба да излезе во јавноста и да се извини затоа што ја држи државата во политичка криза. Со неговите одлуки тој ја пролонгира политичката криза. Неколку пати досега има направено такви критични грешки. Ова му беше уште една погрешна проценка да ги следи партиските диктати. Изборите завршија, односно 11 декември беше денот на изборите, од тогаш до сега поминаа речиси
50 дена, се уште не знаеме кој ќе формира влада. Конститутивната седница се одржа на 30-31 декември, ако не се лажам. Еве до денеска поминале речиси и месец јануари ќе истече, се уште не може да формираат влада и тоа е благодарение, односно заслуга на погрешните проценки на председателот Иванов. Затоа мислам дека тој треба да излезе во јавноста, да се извини, можеби да го поништи решението за давање на мандатот на Груевски и да рече сега почнува нов рок во кој што ќе постапи онака како што треба. Односно, нови 10 дена, сметано од 29 јануари натаму, нов рок од 10 дена во кој што ќе прави консултации со политичките лидери и со противниците во собранието и ќе се обиде да се увери дека оној на кој што ќе му биде доверен мандатот, дека ќе успее да формира владеачко мнозинство. Тоа е мојот став. Само двете ми интервени. Шчониташ. Кте ќе дискутуем? Morаме полека и да завршуваме, да знаеме кој ќе ни стекува Кте ќе време. дискутуем? Мund вие не шпрехје. Под не се криетари и штетит. Билет партија е пар, че скарит мбренда фатит ни зедит крија шумит парламентаре. Вин фаза е дит. Dhe mbrenda atyre 10 ditëve, ajde duhet t'jape mandatin partisë ditë. Në rrës se ai se ka ndërmend t'jape mandatin, do t'a kthejë prapë. Në rrës se tash, kjo ekziston si mundësi, të mbëlidhen deputetët në parlament, deputetët e LSDM-s, deputetët e BDI-s dhe të vëmërosë, dhe rrës se LSDM-ja tash, mrenda me BDI-n në parlament, por partia e ditë, rrasa ato krijojnë shumicë parlamentare, atëre obligoj kryetarin e shtetit që të hapin. Ама зошто не може првата тоа да го Pa направи? prvata se izgori, otide. Može, otide to prvata. Otide prvata se izgori. Добро. Ali знаеш защо ова? Ова тоа е затоа што ќе го принудат сега председател на државата да го дава мандатот. Ќе го принудат. Покрај тоа што има должност со уставот, ќе го принудат, тој нема од кај да оде. Да го Добро. Привршуваме. Ако сакате евентуално некаква завршна поента, повелете, но мислам дека беше доволно интересно. Не сакате евентуално очинок нешто да кажете? Има многу што да се каже. Ако ми дозволите само за крај, секоја генерација има своја битка, нели? Нашата битка е да се бориме со една заробена држава. Се повеќе сваќаме дека Европската комисија е во право кога не условува така како што не условува, дека е во право кога вели дека ние сме state capture, односно дека сме заробена држава, длабоко навлезени во канџите на една политичка партија. Јас само се надам дека граѓаните ќе се освестат конечно и ќе сватат што значи и колку вреди демократијата, уставот, водењето на правото, уставните вредности за кои што ние сите се залагаме и така натаму. Затоа што кога ќе излезат од рамките на уставот, кога ќе излезат од рамките на законот, влегувате во една мрачна зона на анархија и беззаконие. Благодарам многу. Да. Повелете. Dobro. Vetëm për fund do me thënë qëndrimi më është i qartë në këtë drejtim. Në momentin kur presidenti Ivanov ka hyrë në interpretimet të një anshme të kushtetutës, unë qëndroj në atë çka e thash që qëllimi dhe mundësia e partive politike ekziston, që ta pengojnë presidentin e shtetit të futet në interpretime tjera të një anshme, për atë se kujt do t'ja besoj mandatin. Pra, sigurimi një shumice parlamentare dhe informimi i presidentit shtetit për sigurimin e një shumice parlamentare do të bënte atë të pamundur që të vazhdonte me shkeljet e më tutjeshme të kushtetutës dhe do t'ishte i detyruar që t'ja besoj mandatin subjekti që ka siguruar shumicë në kuvend. Vetëm pak. Presidenti nuk bën interpretim. Bëj interpretim në rregull, po bën zbatim. Ai e zbaton kushtetutën. Kryetari e zbaton kushtetutën. Nuk bën interpretim, bën një jashtë, ai e zbaton kushtetutën. Fatkeqësisht që e zbaton kushtetutën. Ai veç vepron kushtetutën, ai vepron mbas kushtetutës. Dhe këtu është çështja ala ma skandaloze, sepse ai e zbaton kushtetutën. Ai nëse don të interpreton kushtetutën do të marrë opinion dhe do të veprone para e zbaton kushtetutën. Edhe unë mendoj se
Gjithë ide që ne i flasim se mund ndodhe kështu, mund ndodhe ashtu, ajo është krejtësisht absurde. Unë jam i sigurt se do të shkojnë krejt në bazë në kushtetutës. Dhe kjo do të shkojnë kështu si e ka radhën. I pari, i diti, u bo, në rast se nuk arrihet të bëhet në asnjë shumicë parlamentare, në bazë të radhës, atëherë vetë më duhet të shkojnë një procedurë tjetër, ose një qeveri e zgjeruar, ose të shkojnë zgjedhjet e parakoshme. Добро, ви благодарам многу што бевте вечерва мои гости. Се надам дека земјата нема да влезе во институционална во уставна криза и дека сето ова сепак ќе се разреши на еден разумен начин во духот на она што сакаме да бидеме демократска земја. Благодарам уште еднаш. Ве поканувам сега да видиме саботажата на Сречко Поповски. Командантот на телевизиската парада, кој во секое ново шоу само ги рециклира редовните приоритети, со кои потоа сите заедно ја замајуваат јавноста, уште еднаш ги најави трите проекти кои им ги матат сметките. А време е сега да кажеме дека повторно темени се соросоидите, повторно темени се СДСМ и нивните акции во соработка со СЈО. Сепак замелушени од високата тензија која самите ја создаваат, извршителите прават абсурдна грешка според која во битката на страната на добрите го ставаат и оној кому според природата на хегемонијата која ја протежираат му прилега улогата на тежок злосторник. Македонија и Сорос мора да ги победат своите непријатели. Македонија и Сорос мора да ги победат своите непријатели. И не е само тоа, туку оптоварениот стрикниот азбучен ред по кој се ниже правната разврска на најголемата злоупотреба на слободите. Тие забораваат чие презиме почнува на истата буква, па соопштувајќи дека му влегле во трага на трикот, се подсмеваат и со него, и со таа, која за него е прва. СЈО излезе со два нови случаи за наводен криминал на власта. Нормално и двата предмети, согласно ефтината американска финта, се на буквата Т, овој пат тенк и тарифа. Ова лукавост и досетливост е немерлива со онаа на министерот фатен со кратки нозе, кој не и се подсмева на новинарската подкованост со аргументи, туку директно ја признава колосалноста на 10-годишната лага за непостоечките странски инвестиции. За 10 години во земја инвестирале само 51 компанија која на место најавените 3,8 милиарди евра инвестирале само 560 милиони евра. Не можам да ве пратам, ова го научивте на памет. Освен со странските инвестиции фатени во ќорсокак се и со ненационалните, туку класични политички донации за културните дејци, партиски протежеа на актуелната пратеничка без право на министерски подпис. На тој новоотворен фронт против неистомислениците, мета на нарачана критика си и оние кои првпат јавно се спротивставија и се осмелија да зборуваат за црните листи на Бети и на ВМРО ДПМН. За на Милчо Манчевски да му се гланца звездата и да се обиде да успее во филмската индустрија, затоа што ако имало ќаро дека е него, не дека Министерството и буџетот. Истината за ќарот од златниот лав во Венеција е се, само не е зијан за Македонија. Та е јасен показател за состојбата во која кога тој е затворен во менаџеријата започнува борба за доминација. Имаме и тепачка на мајмуните во зоолошката во Скопје, има и мртви. Во тепачката еден од мајмуните се здобил со тешки повреди на предната нога, пошто итно бил пренесен на операција, но не ја преживеал. И на крајот, кој ќе преживее, ќе раскажува. Едниот шутира корнер, другиот се обидува да даде гол. Лошото е што на толку шутеви СЈО се уште гол не даде. Со топкиви светот на топките завршиме. Нема више времена за било шта. Загрижените за ефикасноста не треба да очајуваат. Ниту еден надпревар не завршува тогаш кога тоа го сака публиката, туку кога ќе свирне судијата. Гол, људи, па е ли то могуче? Лудница, шта е ово? Шта ќе се ово догодити? Гледавте 360 степени, повторно со вас ќе видиме заедно в понеделник од 22:30. Пријатно!